Nyankopon to mo fun wani o mama me Canada Japan wan hu se ono Nyankopon ye nyame ka che Ghana fo se na won kan che me papa Canada Japan se sunsum afam minim so was spiritual father be ka che se nyama ye sunsum dwuman ye konwom mansanya baka sunsum afam Canada Japan ni fie akundwa bia nda ho sa Canada Japan nyame amane nyansa nyame amonso ne di wo ho nyame di aman ba Nyankopon fa Ghana and Canada Japan sa me catch Ghana for say Canada Japan can never become president of Ghana. Sir, he resign. When my day one fear Canada Japan soon small from a day when if you sika futuo. Me nim da mo hu one and one da. But opio nim Canada Japan papa po nim say nyum ba bi wo krampo we sika say Canada. Sir Kennedy opia obutuma ka fa no ba men samen ana no papa no samen. On fa no ma men side. Otuma fa no ma men samen a obe chene de madna oye no enko Mena from Mwakwaba at the Batumati 8SO. There were other social media platform no. Bomadi say ube follow ye in things one like in one share. One subscribe and so anwa ye nisa kama ede amame. Na ni hiya me pasa ube share video na unia ensa akebi. Eye sunsumu ehinta asem. Enye mebi ekoso ewo wiase fofora. Eye ana ebi mu engine ni ebi nso agidi. Na enu nyina ube hu bia age se uyobia wo the third eye ye ka ho asem na anase uyobia wo sunsumu hunye ena betimi hu eniema ekoso ewo sunsum ene ye beka ehinta sem a ewo sunsumu ne esie a ye da ne yada obi bese ye wo da na nangu abonten eno ne ekoso wo una ye chi no anase ne ewu hu achi no eno no ahaya ena wo benya bi na mametwa me hu sima emra na ye ba ne ehinta bia no ya waye nim amahwefo nso asuade e de afrim Mesanso Emma Wakwaba biemu ene me guest Odifo John Boko ono enamene no ebewura eyesunsumo na bomodi anse ode comment ebefa comment section no asen Odifo me Wakwaba oba pa ma ade so bibia Boko de adoma na wo so Yesu nti yete ase bo Odifo da na ekoso ewo sunsumo me de wase yemi hya wo so wa wonim dada se ye de bia de nyoma gu akwam na me Odifo me yo commission okay normally I'm afraid Odifo me de yo commission okay the fancy for no your friend or commission so when you fancy enti so ye be na da eno na Odifo sem no emu Odifo no commission difference ka krebi wom okay o commissioning oye owo command the spirit of command me kan was say okay but Odifo de ono no bohu obeti but commissioning de me kan ene ye den kra won the Bible say na menipa kasa nyakopo waduma bi ye o commissioning bi kasa ne te sen kra was say yo nti me de nam net okay enti commissioning den na ekoso ewo sunsun mu den na isi ewo ho oba pa sunsun de Ghana de ene wonim na okwasan kuma hwe wo do to police station da yamso de sunsun be kyen ne ye okay na nne me pram yo kan ade bi for politics won kakra dem le ekono me pre sunsuma fam bodam yo kan sam kakra bi me nche na metum na me kaye nnuama foforo so na wodi ni didan Empress Anne Empress brofo so ze mi man ko school nti amama brofo ya am tin kakra but oba pa me nche wade bi Ghana politics na mo ye no e obi me say Ghana politics ye tan ye say me de won me check up na mom sunsuma from nyoma ekoso no ena yem commissioning ye hwemade na yem say papa bi o pese oba front line ye friend no Canada Japan so what in pen me be kan sama fa MPP hu ende okay ene Canada Japan Empress Canada Japan say ojiyankopon no tumi dia sisi ma hu say Canada Japan sisi wa ojiyankopon no tumi adi woni me say nti embe ba ya Canada Japan na no odam for asofo no cancel for won nsem na ende asisi Canada Japan so ogina ndi Canada Japan okwa asofo nchen me kase kitibi kiro Canada Japan yankopon no tumba ma won de Canada Japan yankopon wotumi
Yes. Odifo ne okay mudo. Me na me ka chopi. Nyankopon tumofo won wani. O mama me Canada Japan wan hu se. Ono Nyankopon ye nyame. Na edum bibi Moses ni nua oba oye na adwen se ni nua ne Moses nti na opese oye nnuam bi. But nyame che ne se oye makoa. Ka che Ghana fo se na won kan che me papa Canada Japan se sunsum afam. Minim so was spiritual father. But ka che se nyama ye sunsum dwuman. Ye konwom mansanya baka sunsum afam. Canada Japan ni fie akundwa bia nda ho saa. Odifo den na wahu a ema uji supi eka se eye ni fie no aniema saa ekoso aduade be na wo ho nyam ye hwehwe nnuamam okay ye konnuamam 1 Corinthians 12 verse 8 ka sembi me prank o kama mo ta sembi okay so first then ti so na honhom no so ema obi nyansesa Oyankopon nam honhom so am obi nyansesam ne ka obi nso Woman nimdie sem. Yankopon mo nam omani nti so obi nya asem ma wakoka frɛ na mo betre ma wasem ye den kura badwe na obi su den se de honhom kro no ara Bible se honhom kuyala ofoforo nso obi nso woman gidie Bible so am wimpa ku gidie honhom kro na lemu honhom kunalemu obi nso woman nyansa adom achade apapa do nim nyansa nyona hoden be ayadom achade so for obi nso ayarasa adom achade Bible so obi nso Yankopon am na ayarasa aduma chede batinde Ghana for so bi otu sayal oye atumndi bia wa ka jadu nya dru bia Canada Japan nyame amane nyansa nyame amonso ne di wo ho nyame di aman ba Nyankopon fa Ghana nse Canada Japan sa so for bi so yeden so bi so man tumidi ye obi so Nyankopon ma mo ye tumndi o ye nsanchede Ghana for so wadure wa ka frem obi so woman no nkomhye mawie Bible so obi nso Yankopon ma ne nkomhye enti na me beka sema che Canada Japan okay so when boom abofra me ka che Ghana for say Canada Japan can never become president of Ghana so resign Odifo me me ka chiro sa na ekoso osunsun from Canada Japan akundwa bia hindi bia ndani fie saa ono woni ma de woni fie Canada Japan sunsuma from ade woni fie yesika futuo minim ni da mo hu one na one da but obi onim Canada Japan papa onim se nnuam ba bi wo krampo wo sika se Canada wo mo afie no sika futuo tele ye di nkutin na wo ho me nim brofo no ye sika futuo na wo ho okay ye wo sika kokko na ye wo agudi na ye wo sika futuo nim nsronson ni mo hin sika futuo agudi ye adno omotututu ahemfotutu wo ko mu no ye gold no na ye wo bi ni fie ena sika kokko ye gold a oboko na te se ebo ebi nkra wo de kro wa yan run okay sunsuma from na wo ho and some crofo no omro moto ade dempo omeyeye some crofo ton chingam kake omeyeye na won crofo so wo de ye sika futuo eno te se ahwea okay wo mo wo ye more powerful sika kokko fo no what the nsanda wo ye dempo ne nsa eno Canada Japan na baba na baba enya Canada Japan ko te obi onim Canada Japan bia no oye onhwene buso ne nuanom mba na ne krofo Canada hindi bia ndi ne fia Canada butuma badi Ghana and se Canada butuma tiema nyanka se monko na monko na mom nisika ne je Ghana commission message and confirm bo njanka for san na ode bo won Canada can never become president of Ghana so he resign mama ka se kidibi me ka cha Ghana for so badum bibia Canada obati ne ho afia MPP pia Ghana for nchonto any number mama wo say me ye commission obati no ho akwata onala ne party yes okay and baby baba en chempo when baby so for 1 Corinthians 14 mama ka se me che Ghana for obi se akwansafo na edifu na ma hyankom owu me hyankom owu me se Canada Japan onto medical na so da baby baba obeti ne ho mpo da oba oboa but odifo ansa na wo be kan eye trosem ehun de eye efie bi wo ho ma wo ka de abusua nitilin eya na na hyase no wo hyada wo ko baabi mu wo sesika ni fie no mu a wo kosre de wo mu sika no wo da ye eyi exchange bi wo da GBB enti Canada ni fie ho mo no e ba de na ekodo ama enne no akoba nda sika futuo no wo ho mo a eye adididi ini ho mo mama ncho sika futuo se Canada obotuma abaka no kra Canada ni fie na
ma won ma okay ma nyi ho kese yes no me mpra mo ko mpra Ghana fo be kese me yotro because obi him Kennedy nyama ye sunsun man ena ye ka obi wo ho a ne fie omo wo sika pa so mo ntum wo ma mrutu boa obi mpo ne fie sika wo pa wo ho ye fe pa so ntum wale obutum awo but won ntum wale enti me ka check ne dem oni ne fie no Bible say danfo yamanam ho a wo bai okay Kennedy no nyima so me ken sa se me ke do mo komintwatro ono ntum di president wa Ghana da na mom Kennedy botuma ye one of the richest man in Africa. Miss Mekan de Dεad na che dem watro da ho mo Watcha on tum that president of Ghana da. And before what Kennedy na some e be botuma kasa tiam. But o commission ni kasa wo ye hwan. Commission ni John Boko enya sure de Mesima eye afe 2019 na honorable Kennedy e solitaire eye asofu ya na wonzema bia wo ye odi betu gwado mo bi ehu me kodo wo eye won suma mu na adi in 19 do me ka de ontimi nya president oh ba pampa cho nye dem mpo bi kra Kennedy time wo ye what's the bro friend na expose no say dey expose bro friend me ye minim ka oh yes anoma no me mpo na ye me every time bia ko side bia metena sa TV no me hwe ko na asofo binim ada wo ye na ye kan okay Kennedy mama chiro obapa me fie asofo di na wo ho okay me na nankan so an ye fra na akwa oni no yo di for kase pa oni ofi wo woman na ba man na so ye fra John Boko ono so no bedi di for kase pa wo gomo ho na central wedding ho ina susun sori emba man na fi wo no na ade no ba ma papa no so okay me papa no sua adwuma ka wa kra ha na ade no ba picking wo ha de no koi me papa be central wedding cancer sofo ina wo pani mbapo afim na ade na ba no so me so mababa ye ade bi wo a e wo kwan so no no ye ibade na aba odui sunsum ne okay sunsum wo friend den awuze wo friend den amafo bobo wonze awuze wo friend ye wo sunsum ne ye wo bofo okay ye wo bofo da ko baba kire obi ho a wo da bofo ye adwuma okay na sunsum ne wo bofo no mu ento obi ra wo sunsum o ye bigger than obi a o ye sofo 1 Corinthians 14:1 osideng asompo odo akiri kwan Bible say ya Ghana fo mpa odo na akiri kwan na mo ho ma chade no ho mwade na mom sunsum a chade na yameda men e ya mombo mwade na mo brofans e ya mombu ya kakra osideng sofo ni titiri se mo ba hye nkom Bible say ni titiri ndey oyi hu obi ho ade be hye no nkom sofo man tasa na kan osideng ase mo mpe odo akiri kwan mo ya mpa odo na akiri kwan na mo ho ma chade no ho mwade aduma yameda men ya obapa ya mombo ho mwade na mumbuye enda Ghana fo mbo asofo kra ne obi ye friend prophet na onya nyimnyam kra wa Ghana no se ni titiri se mo ba hye nkom Bible say iya wo ni titiri pa na ye ba hye nkom no se yo kasa bi no obi la o ka tons wa Ghana han o kasa kire nipa Bible say iya wo kasa kire nipa na mum o kasa kire onyankopon wo kasa kire nipa nti oba say wo ka tons ka baba me a mete won kire kra mente onyankopon de kasa so for se ase na obiara anti ase obiara ntase na honhom no mu dalator ntase boss on ntase kamaman kwa won nam on tew tons na ase no ase den na honhom mu do ka ehuntasem asem onyankopon de kasa asem no wo me preza wote na Kennedy Japan so wote so de o hye nkom di Bible say no onipa bi na otumi hye obi no ho nkom o kan koso nsem me kan koso asema cha wura Kennedy Japan afutuo na me sanso mi tunufo da mo nse ni sika kase ani arachikire na me sanso chechede wie so man tasa na kan last one ase obi o hye nkom no ase de o hye nkom obi na o hye nkom no o kan koso nsem oba me kan Kennedy Japan no koso me se obutuma baye one of the richest man in Africa me hye nkom already na say won wanyiska wa ya ade wa ko bia fine wa ko bia bia sika ni wan ye bi but on Africa come Africa ye kan on du ba biara okay but say otu no bo ase ti yemagu akwame obutuma baye one of the richest ento obi na o hye nkom no oka onpeko obi o hye nkom na so ososi obi o cartons okay ento nyama akwansafo no ya adwumbiri bia nkofo keke ye wonsam keke ye wonsam ento me catch over Kennedy Japan de omo modern for nan sifo mi ye no ofo no montuto akwam ye no omo ye one of the richest in Africa than the president of president
Okomsheni se aduadze bi ewo bi ni fia ewu de nana mo no e ya na waka kire ma ne de ye fi ha mu de ye ndi mojanam enti be hu de nchima ebebe nyina wo ndi mojanam aya ahyenso de da buhwen enti Kennedy ni de ye ehu ni sunsumi hu ne de ne nana bi ana onankasa na jampa anka nche de ye ha ye ndade na emomu no ye diska Mpoto ono ye wo ahinda meka ye ma bie. Okay. Ye obi a odi akundwa bitire ohene oba ahemba no ye different. Na ye wo sunsumade se mu fia da akundwa da mo impako no position bia odi buka kegina obeli di bia no obetwa. Okay. Satase. The Martin bibi ni Kennedy ni fi ho. But one was what in there. Obi wo kono ton kodu a obotuma yeskase wo kra wo be a provision store. Oba bi ba menche ya me be social media menza dance. Madam Roba no sofo mo kire me tonde no mabaka na yesi. So oba no na owo ba bi e fro adwuma ko be sanse. Oba no me ka che madam mpocho for wudi mam. For ma me ni di mam. Abusu amobo na kru a ifido. Oba pa owo nkrate ha o mfi ha. Enti odema man me komen anadunye komen sunsuma fomin. Na oba ne fi o god wo fi ho. But God in obitina God no so. Enti what dey mean say me ya me pampa. What dey madi nyoma gu akwa me madam no. Me ya no mutumatwi God sunsum ne madam oba. Madam a o de pra cotton pure water. Because of the God sunsum abedi wonti ade bia ba ye. Obi kura bakra akaje aduro. Ana afrem, infrem sunsum na wo God ne mo no. Na ma atwa ma. Enti Kennedy ne de matin dem. Ahindi akundwa ni fi ho. But already now why you MP for so many years? MP now Mama Cho, on Yesika, the catcher Kennedy. Oh, yeah, where is Canada? Ah, Canada, I can't deep a make us 70 patrol. Domecanimundo. Messi, Sika. Canada can say me. Kennedy or you quotation make this. What's the money do all? Kennedy nano ye quotation. What's the money do all? Enti obi botum di nisika akon brofu me yimi confuse you na dey take Kennedy just mean gina MPB o na asenfo wo dentia because Kennedy oni ho a o hwan na kwakotwa ne ben school fees ama no Kennedy wa ma hwan na kwakotwa ne university ama no Kennedy ko tum ti sika ha dam obi because o ya MP ntia enti wotum di sika ye bibi or on tum fa sika ntogana that be it can happen. And the Kennedy, Mina Mekatomio, so did the same commissioner. Or did for me, Peda can see do mam there. MP or shed our toy. Nipa nepa mo. Oh, yeah, they want to Skakama. I confuse one atite. Obiana in what to Abamon on Cheska. Samajan was a Christian council, Minkajina. Now when I'm a chairman. Abbe, scale one. Some small mum, Abbe. Madam, I said the honor is when they did panya boko. What Christian council? Many more homo kumpo, Metsidin Kake. But in your boko. What white then away in ho? Maybe a soon Christian council was soon soft room. For him to form nation. One first soon soft for Biata. Bad in te. Bibinte. Bad in te. Susun sofa Castle for Ghana. Cathedral was see when I was first soon soft for him. Susun so for yam ye no mesus mo chen ye mesus ba kan ye enti ntum fasika mbabra ba mi ati ba kono no enti ati o mo mfanya nkom kra ma me susum sam ho nyam ye tum ye hwem ada ye hwem wonim se Nigeria fo boto aba na ase adaje boto aba ne afiwo yam nyam ya akoma ye ho bi wotum awini ba enye Ghana fo ye mfa ye ho ntina me ntum fo motubia me so mpamfa ho. And the number was on Nipa no some command or can. Yeah, more kind of one taking them. And Placashan come back IGP now was a non commercial by a catcher. IGP Dampala. Or General Manadi, but on us here. Nam oh, very good. May have fun back. Ah, Yamia Yachana IGP. Demi Bessie will be home. And I won't be the Madi be the coffee by the Madacha. I don't mean to quite prem cancer. But catch oh, I did go and commercial number. So, I mean, they cry. Yet I have a bunny judgment.
revelation ka say Yankopon say o de haban na ji onipa nkwa enti na obi ka fa haban ye bibia na wo say obosom abosom da man no ka kiro Isaiah mpodum bibia ka to haban de be so bi yarba to ba pa me ka kiro ka chega na for say one cat and chair or Canada Japan the suffocated to be conscious bi ose ontum meye nyam na me ka sunsun ose sata se ka che won kan chen de komsi no so wa ko sunsun afo mo hu de ontum meye ga no manpen na bodum bibim pa obetew do ho na masame isia kana fo no nkanta na so osofo bi kaka san bi na sa amfana kana fo nya bete odifo ya me shira obi ehwen oliteyen mekodi nyina why ten na so din de obeta kusi de beka de sisia eye ihwe mesima system numul koye eye alankash wa bon ho modern wa pribia de mebeya nte one ekufu adukosi akensima woto abeyi nti obeyi no wadi MPP party nanim nti this year wo ye dan ye eye alana na beko enunti na ekade Kennedy adidi dem enini fina oh but Jomeda say I the pie be question I mean me na mala nkashi pe okun bo mi I mean school na man konti mi nyim sa anwam nyama no na mala nkashi amuken sunsum na am wan ko school na wala na nko sunsum ama kwan ya ma kwan sunsum no chiri sunsum what sunsum there be no chiri school sunsum bi wo ha ene da bia sunsum what school obi so ho no ni fie o pese ko school okay otume ba ye tume bo no mo no ko but am sunsum ama mo kwan na manko sata se e bia m ko school ko dum bi bia anka me abranta me teme na defam anka o mam kwan na anka me nka ya abranta me teme debi but on pede maye sadenti on tema mo kokora ono so ncha se bia da chi me nyesika da chi motuma nyesika kora se but embre wa kasa me Kennedy alankash me no aha but musuma kan cha mo se Kennedy only wini bia de MPP we no yero na me kan inya alankash na Kennedy ho asa na me kan ene ba wo me ka president of Ghana enti de chede obetimi awini prime minister obetumi word no so obetum wa awini but ontum the president e bi so we ontum awini hono me ho asem monko ho se preda me hwehwe ho aso de mo wa nesam bram officer na me hwehwe ma de mfama ba hono me hwehwe ma de alankash ne ba omia ne we no MPP was side de me ye politics no me ye omo man Ghana ntam from Ghana commission no aha ti wo de me hwehwem de this year one Canada so problem no butu aba na okay so Smith according to Sunsum Canada don't to make the president anti minim e bi kro butu ma mi no MPP side but president and one America odifu se koban de wa hwehwem na ono so obi bia wagini di ebia na wone spiritual father bi wa kwani ntema wode niam egu akwam dama na betimi ay possible de betimi dabi so far as na wo break enye ye obwa onye obi a waka je sikadura wa gbadam da obi ka je sikadura wa gbadam sika ni fie ho ye dan kra po ye dan mama ka se mentro kakra bi ma pon me yanko sofu bi na otaba me nchen na oba me fie a the way ohu nyama dom mesen dom wo ho na the way no ma ekono na adwene se ma ka jaduro but ni wi afi se me na nkan so ba ye odifo me na ba ye odifo mpapa ba ye odifo na edum so ni wi afi adeno sunsum wo fie ho me de no ye difference wo a wa ko bible school wo ba ye sofo enti no tsade a obafa kwan so pese ba ye se mi enti onso okokro bi e fo kwaman okay ati dinda bobi ko kwaman okaji nsu yeah se also be ro ba pop so be 70 bi no ade ya me jam so o shabo 4 million that's 400 Ghana cedi o shabo so no bo 400 Ghana cedi antwento wa kunu o she francis ya and so for tum tombo bo be 500 Ghana she but 400 Ghana cedi wentwento o pese o be se me suma no na ebo na refi suma tum bo na refi ma yesa anti mpefo se ogbobia fo na ansan anoma kitikiti bi se wukosu okuku eku ni su a wutuba pa sata se anti bodu mi bia sam so started bia chekakra but na mundu ba bia mende madu ya mi let medu
enti catch a Ghana for me chobi bia e wa guna so duro eno ho so afi me dance your neighbor na you wa friend dance na me jama kono misra wa ehwe eye nnakakra ye twa afi 2023 ya ni me da ye nim ya ye di beko na wie December sana 31st abe e ba ade na erade odema oda fabric Ghana for na afi ya sondo muna se ai 31st nkrofo media fu bebre frefrefre me sofo na den e beko me menye 31st commissioni catch a Ghana for me okay me 31st commissioni one day me call studio me interview na me se me bompa ansa na ma start me gura me tonwo me bompa na akrabot no ho yi kireba eto banyo me to sonson aduma ya bo animo jomo ko yankop na erade ya bo animo ma wadum mbra aduma ya bo animo o sankanya aduma ya bo animo wadum mbra me wie na moto sunsumo ya aduma Susmane ya juma Susme ore ya juma o Susme ore ya juma De mako sunsun soda Bai mamu sunsun so sisi ya Enti mutu da manjuma no go for some pa for no hande bai okay Desa wanka for no mamu sunsuma aba na oboto no bolusu so tumi ka for no mamu sunsuma mamu no ba chene bibi onye because mamu sunsun no ma mo win the first one Papa no anye olusi ne maami ne sunsum na yes e ba na e wo sunsum no hono ma wada okono koji e bi ni mo wo sunsum na no ye din anda wa wuna maami na wuna oh otum kono wanka maami no be che ne nyoma okono dan because what's saman friend no e wo ho ma betimi ne saman akasa ana hefa na obefa obeko yes but my friend but my ko bi yo sunsum so for ho papa ho obut my friend obut my mom but my friend mo o Kristo ni Bible no ma ho kwan da be ye saman friend Saman no hwana saman den na saman michiro yo obi awua okay laja o hin sisera oba yima laja o hin minim ba bi se wewu Moses wewu Yesu ba no hwana ka fra won Yesu nyina so afo ko be poda na dwe maya ya yo ho mpanya nkrofo bi won tase de Yesu ja ya mo nkrofo de dai no na ofra na metre Peter bra John bra James bra onyo kodu baby no san so stop da no krofo so na o kehye baby Bible no say Yesu ri bompa no Moses and Elijah oba ne nchen enti Yesu won kote no bompa Yesu ka fra Moses and Elijah ne saman obehye ne de Bible say na wo pa no wo hye ne de enti se wo ma no wewu papa wewu wo ho kwan na tum frem oba ba che onwem aye enye bone tama ohin so enoma nkoye no okafo difu sambo ne saman But what's Saman friend here? Why not catch Saman friend here? Our brother Webrochon or to fresh St. Anthony. Roma foot to fresh St. Paul, St. Francis, woman we. But I mean to make from Papa Susman. What's a no your bonnet? Why not catch your bonnet? I cry Madame Promo call by Mamma Yabiroso. That be you want to say to me, Fred. Sir Kennedy or Pia or what my car friend by me Saman and I know Papa Saman, or friend of my side, or to my friend of my Saman. Obe chene de madna or ye no enko but onye me so e bia onye and the same bia obi awu anaka sunsun akaye bofo ma be portrait ase akaye bofo ewu na aye bofo aye sunsun enti nde mu wusi sera minimo bi okum ohu bi okum ewu na ebe hu mo okum anada be hu ana ewu pe bo hu bi okum so bi na okum ebo hu ewu pe boko semi magistrate enti obi obo wu bia no aye sunsun enti ono tum hunwama esisi enti obi otum so dai ena bibi be san we hunu maami wada sum no wa menye demi na maami wa ka sunsun nya bei dabi de wa ka bei saman ho pa saman ho Yesu ka je so afo ne saman ho na mam saman no yidom pe botuma sori mu Yesu saman ho nya bei fu mu oyi wo maami nanim no de be dada wanajo dabi sinana ba fili dabi mama cho esu dana jomo kom kite se kan ta wo so a mi jomo kwame anyo bia obi anyi manyi ye wo ade bi friend daye so na ewo oyi kire okay oyi kire no bohu cameraman name straight do ono no ye sadi ono ye friend me ayi a kire enye wo daye so de we nyo bi a oba kire won trase okay
wo so da na wo mpabo ayira che wa wal begu na mi wan yosofo a oti da ya se a obobon pa kakra ma oseko babo ho ase wa wala se obi bo so da na mframa le bo twitwitwi onu se no da so ne chase asem kase bi botum enti saman wo hopa mame obi biawu 25 years 50 years wo ba ye tumi fra saman man ne kasa ebi minum se eye demonic arts there be won mo nya sunsum sofo enti 1 Corinthians ma ye binum atumidi ne ye yakopon odi na mutum na ma binum nya so bia mutum afra saman e tum because mutum tira agono so aduro wo bo obi dua mutum tira so aduro me fro bosom no so ko divo mpo baba then eyenden through prayers through one yet the no go akwem prayers le bonding very good prayers here you different type okay bible so obi o shan common or your pains so be a cottons and me to for tons and frabosom there be na bosom no cut tons when me mo kwanya mutum command bosom wo ko divo mpo baba beyenden say yesusun djuma Jacob manyahwe me had miss my now for one now for obi walo sunsun afam okay now obi oboworo bia wo sunsun afam bia wo ye ho ade sunsun awana very good na me chiro enti sofu bi kwa no am wa nonten wo ye de fesra ei obi posra nonten wo ye na nam da na dwan point babada na kwa nchene ni sunsun bi na obi sa bi ni wo se me koto ahonde okay wo se me to pints me to bezia me to asumande me to change me wia na ma ko telefo ho ntoma na mutwa pieces no ma pa different three different colors 3 na 7 ye bia na mde agu adem kama ma pa coins bi ana 7 cd bi aka ho ina ko asofo bi wa susuma say for 50 million bra nya ya za susuma for money card ho waje ba the coins na no wodi okay enti bia 70 pesos na mde aka ho na ma fa susum no warwan de wo kaye no ho adem na adina okaya manini entije wade ko wabuade ni nya buade so buade adina ode baye wo ho ade nti sese ya mempengo se wo cross oja na so won wale biwe shina pro ode bro won kire ode ko oh okay enti saadi no so ya nya no aso dem me ya de wi wo dem de ko bola so ko na be fushia enti obi hospital marriage me se Ghana sofo bebre spiritual marriage ko sofo na ba sofo na wonim say asofo obama bi opema bebre bi spiritual manager obama bi o ya masem bi asusum han mamka Ghana asofo bebre o wa serve wodim say bebre o wa obama na hodi nim go spiritual manager ha wo mo hu de wo ya asofo na asofo butu abaka che wo de masoroba spiritual manager ha ana mebe manya adwuma ntum te se no ho na oda no ntin wo de mama wo dugugura why the hell no siwo na na ota hopoti dana da nkroma akese na bible oba panti so bi ka sunsum dwuma obi mo otu yankopon mo otuma de wanu pa kasama ya dwuma tum de fo mo so candle mo so incense me de fo de water bompa de owo bobo ana wo de mabos ba bibia wo bia bra jomo komi fro anapo me to impakuru be gire ho mo so ni na mo so fro wo ye pia bisad mo tum so impakuru na me command ana sunsun na besindo Obaba, because I have the power. Okay. Yami the two amam. Komsheni ya brano ayabe enunti ya basolodo. Wo final words na finsu which the kwan. Ya kafanti me final word naturally. Wasama otwato. Okay. Masimo otwato ina de we bibia. Okay. Onipa de wo ho a fanyoma gu akwab. Fanyoma fagu akwab. No onipa ye guard ne wenche ho banya mbo awuram kase. Ente bi ni mo ho a wonam koyie onam sa wanba de ho benti wani so beti won na yaraba kamato na so beti won na adwuma wo ye na gu wo sto na se lu na wakate na fi wonsa sofo bitum bi aso edomo ba enam sa wanba aso no ho benti na so beti ne kofia ateko fanyu megu akwam yankopon hye onpa bi a wotem me yesusum sofo kwanhyane je omoko mo wagono so aduro na me hye ese me fo me na mantuga Ntim fo na mantuga mo ko fo ntim no ma me no mani sabia wo friend honorable say otia obepede obehwe wachiri obehwe ma ide oba wo bompa me mpa ne ya hwehwe ni si enti madam man kana masem de me baka na masem ntire me pra honorable mbra honorable obempa gofa
e biara bra bra scam da atom drums na bo chene za na pada oba me bom pe ama no akwanche be hu amotuma aja be yi okay nti na mamam no ma mu WhatsApp line ne 054 22 111 25 054 22 111 25 ne mo WhatsApp line na se pre frame phone do 055 052 1513 awapa mo movement bi okay Dẹad be beka wasem a movement obi atumi baby na brabo joining obo join movement obi say movement bi susumi ade huhu bi da bi obo join movement na ya wa haban bi o mede ma mo gura one you become powerful you are deep so amaje haban cheche na o da to kom enu na twe lack demo ya odum bi bia maya da mo banye command otumi kasa chiro bia na otumi yade bia ebem movement no ho nti ya bra ba join bi actually aha ena yedi besi your all the social media platform no so mama dey say ube follow yen no wa like it no wa share na afin so no wa subscribe e dey amame media ene Empress Ann ememe nyina ka etwe ba kope ye besan ehwe bi makra